Ya revela el jefe del Police Station 11 Superintendent Bonnie Arañas que un familia el quien responsable na serie klase de rubada na sentro del pueblo que taase biktima con mga vivientes este tiempo del Pascua. Después kanila pwede kuhi, ientay saliya lang na selda del PNP por causa no hay quien taman complain, iplanta kaso kanila. Tasali, kaya lang sila permino, kuhi, tasali. Dol relative sila, man pamilya actually. The last time, based on the description given by the victim, aquel mujer, na dos mujer, el yan, biktima con ele. El uno preñada, el uno dol biha. Asigun pa kunele, maskin tali estos ta espera mga biktima na pueblo. Yaabaha siyempre el insidente del pickpocketing na sentro del pueblo este mga tiempo por causa ese na esfuerzo del PNP. Kamera kita el rise and fall del ese mga pickpockets usually is during payday. So amo gali sita kamitan na campaign gayot akil daton safety tips na during payday. Tasabi kasi si el mga ano tamen, el mga mali elemento na el mga ente anda ba anda ko sa kompra. So during payday chinibes ta subi si 11 to 13 incidents. Apelo pa di suyo que debe mga establishmento designa también mga plainclothes guardia na di ilang mga establishmento siendo responsibilidad de estos mga malls o bazar el bisya también con el di ilang mga customer. Sini man kita duty detail ali every afternoon from 6 p.m. to 12 midnight el personnel de aton na ali duty. So usually tan observe kita no staba el mga gente na na city hall area tanda sila na paseo. Ya observa según el PNP que más ya subí el número de vivientes tanda na pueblo este tiempo, especialmente el tanda visita na City Hall y Paseo del Mar. Albert Luna, Dateline Zamboanga.